Aduh no anjodo nyanyo neng yang kebit ngan mata ate oware ho Penyang tapu buat karap mandum hanjir kebuat ada bumo nyang kajimo oware ho Puji through so-called spike proteins. The spike protein is the major surface protein that binds to a receptor, which acts like a doorway into a human cell. Once the spike protein and the surface of the human cell membrane fuse together, the genome of the virus is able to enter the human cell and begin infection. Understanding the shape of the spike protein in COVID-19 is the key to figuring out how to target the virus and accelerate potential vaccines. Jason McClellan and his team at University of Texas at Austin, in collaboration with the National Institutes of Health, are credited with this important step, which may help in the development of a vaccine against the coronavirus. Saya selaku perangkat kampung Jod Gerik Kandang, nama saya Syarial, Sekretaris Kampung Jod Gerik Kandang, mengucap ribuan terima kasih kepada seluruh relawan COVID-19, terutama untuk Pak Gesik, Ketua Apet, Bapak Kapolres, Bapak Wali Kota Lok Semawe yang sudah mendukung penuh dalam rangka pencegahan COVID-19 di Kota Lok Semawe. Atas nama Sekretaris Kampung Jod Gerik Kandang mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada relawan COVID-19. Saya selaku perangkat kampung Jod Gerik Kandang, nama saya Syarial, Sekretaris Kampung Jod Gerik Kandang, mengucap ribuan terima kasih kepada seluruh relawan COVID-19, terutama untuk Pak Gesik, Ketua Apet, Bapak Kapolres, Bapak Wali Kota Lok Semawe yang sudah mendukung penuh dalam rangka pencegahan COVID-19 di Kota Lok Semawe. Kat